Shongo Sister Charity Nwabiraye bembiyemo kucamara abahagizi ba Radio West mu kasicike kinihiro rwigura mpata akabira harakashara Farm Resort mu Rubaya Kashari. Akasichaka katebekanisiwe Radio West kwatanise na mukama wa Kashari Farm Resort kandol kansara wabakaza hawe gombora ya Rubaya Loida twino mjunu muhimbura. Nibasimira kimwe n'ubari program za Radio West Network munonga abo kuba zirimo ibyo kwegesa abantu munonga kutura munonga ibyo byinji no burisa kandi n'ibindi gukora munonga kandi hamwe n'ibyo bwebebese bakundira kimwe program zanyu. Ekinihiro cy'umwaka gucesurwe rwigura mpata kandi neco kuba habera na mushajo mutishayi kacika kandi okutaha muno mutwaro gumwe gonka. Omugani makuru omureberezo wa Western Koro ugarukamya abaronde rushaje bashata bo busaba Deacon bwa All Saints Church Greta Bushenyi abanze kurambure kanisa y'abane yombecurwe kandi ugahabwira bicirizo kucendezo mwitunguro. Noye to kitirisa kuraho kustaye ko kanotero mukazi wawe umukura meno. Noye to omurisa wetambaza ruhanga ko kezide no sheshebuka uryo ko mburisa no murukano za rutwana twa uryo ikiterezo kigahigura ikisoba kigomba iso. Yesu na era kutoba kustaye baci amaza. Obucurezi aho bwo kuvuga no kustaye obucurezi butamurumu. Obundi bambe mwija kamukoroye omwana watongera first class turahanga si umwana wakatongera first class atabuga umwana manyana shitwe ekeyi twena turyabanya bwenje tukatunga za first class. Abebembezi ba All Saints basimira injiri yo murebereza resire. Awigeze ya tureta yatwatanisa n'abakatolika yatwatanisa n'abasiramu ekiryaha kindi abo kuba ebyo tukareba ngo twine mu mugasho twaza gumira mu byamadini twaza muri biha. Bishop twine challenge emwe namba ya 5 tugira itaka challenge ro na police twabukwanjurira kandi watuhamiza ngo bija kugenda gindwe baza tatito mureberezi abo kutahira nko busaba Deacon. Omukoro go kutahemuko n'abaronda abarushanje bashatu gubiro mu cyayi cya Bushenyi ahabwa TV West nde era akiza na Ben Muhozi.